Oh. Sudah aku nih kampret, uren ngaret, juga hilang awaknya di rumah. Jalan bebangke sampai ya maruyut dosan ya. Ya paling alih bener. Ini bu, teman itu, jangan linyar kan gak enak. Ini kampret, tepuk-tepuk. Apa? Tuh kampret sih tuh. Apa ya gaya tuh? Apa gaya petang coklat nih legal tuh? Wah, sing beres lemon itu. Wah, sana tuh. Ada makaman tadi. Wah! Percaya apa gak sih ini nih? Jok legal cara nak bodoh kan? Hahaha. Ci sing nawang ci, jangan sengaja ini, jangan ngalih pesugihan cang. Hahaha. Apa orang ci? Ngalih pesugihan? Pret, sadar nggak wah ci digini-gini ngalih pesugihan Sampinnya hari tang malu, cai jangan ci ngaret konen. Ini ci ngomong gel-gelan. Hahaha. Wede, ci sing nawang apa dek? Cang dini lakar nyembah, pengaluh cang alih kesugihan, pasti melarat nugen hidup cang adik. Hahaha. Woi Pret, aman ci kena sugih, sing kene caran cia, bo magae, bo sampi hari tang, para bener. Dini ci kene apa kalman, bo olah-olahan ci bo usak nih. Wede, cang dini pengaluh kesugihan, pancinawang, cang bomet hidup menderita, pancinawang. Bahkan cang alih cewek ngadong ngenyain pancinawang. Angon kaya genop bin ngalih kesugihan, angon kelajak dua ngalih kesugihan pancinawang. Pang makmur hidup gelaha. Weh Fred, sing kene carane sing ngalih pang sugih bo. Yen ci udot pang sugih harus megawe. Yen kene ini pacaran salah sih adana nih. Pasti ci kena santet oleh anak nih. Karena kene dadene ci lengah-lengahan. Cang oren bo. Tuh gede ci mak kayak gini mau mocol. Ajaran sesat nih, bo. Arah, cas peduli deh. Pokoknya demono ngejek cang, demono nolak cang. Cas peduli. Mana tahu cengken? Mana unyang tuh bisa saya beli deh. Pancinawang. Kayak bukan ada sakit hati kayak bedini bukan ada kesugihan kayak jani pancinawang. Arah, cak wah bang oren cipret. Kene kan udah cak nyesel cang menang lah timpal cara cine. Kene kan unduk na cek orang cang cicak keluarga ci bo. Cuma kayak memocol kene bo haram kene. Lebih baik sampina adep bo. Mana cing lapis kaluwung. Gagain ci halal. Ci cuma gagain boboye kene. Wah, cang menang ajak ci kene no. Hah. Terserah cing orang ajak keluarga cang. Mu, orang jadi mu. Silakan. Oh, nah, man kita ke orang cang ajak keluarga ci ya. Kemenci bosen beres kene. Nah, jadi dini. Pingaret ci malu, bo. Nyana sampein ci bangke nyanan. Ben kewah dasan. Dicang dadena payung ngaret. Alah, cas sinjang aret apa? Bang bo samping cang bangko. Mani cang sakti, sugeh. Jak kesantet lemono nolak cang pancinawang. Weh, Pret. Aduh, ci sindadi gitu Ci inget ya nih berdua. Rezeki tak bertuhan ane ngatur Pret. Sing jares apa ci gitu. Ci bo ngerusak hidup ci diri sendiri ya dan cine. Bo. Alah, pokoknya mana cang sugih. Cang kalau beli mobil, kalau beli rumah, kalau keluar negeri pancinawang, kalau poya-poya lahang kayak pesedo. Angon kayak mayah cewek-cewek dong cinawang. Oh nah, aman gitu cang singkol peduli aja cai. Entah si kengken ini. Pokoknya yang jelas cangkong orang ajak keluarga cie, mengajak ke Bangli ci, ajak sinjung wang ci, entah si kengken pokoknya dini bo, tak sinjung ngurus. Terserah begitu. Mani cangkal bin, mani cangkal nyembah.
Jadi cang sedok pasangan cang kamu mulai lu deh. Kemana dek? Ada kampret ngambul macam ni tu. Padahal aku nak perlu mani jak iyo no. Yang kini aku mendoa kayak wah ni ke depan ni. Aduh, nah man kita jak barang bang, alih pesugihan cang ini nih. Pang barang masih jak sugih.